Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa guys, dari ayah goreng jengkol, sambal terasi, lalabana kacang panjang, asin amprut, nasi juga kerupuk. Oke guys, sebelum kita makan santap, marilah kita baca doa dulu. Baca doa dimulai. Amin 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 amin. Langsung cobaan ya guys. Coel kacang panjang, coel sambal terasi. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Langsung cuci tangan nih guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asin amprut. Wow, goreng jengkol. Mantap amat guys. Amprut guys. Rangu. Pelem ya guys goreng jengkolnya.
batu. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.